Hello everyone, welcome to Slay the World, Boom, Bust and Manja. Now we at Putrajaya International Convention Center for the 4th and February, the grand final, Man of Malaysia 2026 edition. Beside me, we have top two, and now they will present Mr. International, Hafizi, and also Afiq, the Man of Malaysia, and also will represent Malaysia in Man of the World. Okay, congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Okay, so how do you feel right now after winning the title of Man of Malaysia and Man of the World, and also you as a Mr. International? So sekarang saya berasa sangat lega. Alhamdulillah, pertama sekali syukur atas hasil usaha keras saya sepanjang beberapa bulan ni kita buat preparation dari segi training, walk, speech, prepare, physical dan semuanya memberi hasil yang Alhamdulillah yang lumayan. Itu saja. Pertama sekali saya bersyukur dan saya sangat berterima kasih atas orang di sekeliling saya, trainer saya, kawan-kawan saya yang support. Tak putus-putus walaupun saya ada rasa penat, saya rasa sedih. So, dorang suruh juga saya teruskan untuk memperjuangkan title ni. Saya dapat Alhamdulillah. Dan yeah, I'm here winning this dan wakil untuk Malaysia, I try my best. Okay, the last question. Maybe you want to say thanks to everyone that supporting you. Mungkin ingin berterima kasih kepada mereka yang telah support anda daripada anda menyertai Man of Malaysia itu sendiri sehingga sekarang anda berjaya akan mewakili Malaysia di Mr. International dan juga Man of the World. Pertama sekali, saya ingin berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya, family, semualah, coach dan orang-orang yang even saya sendiri pun tak kenal tapi mereka sanggup vote, dari segi vote, posting dan semualah yang memberi sokongan kepada saya. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk wakil Malaysia. Saya minta jasa baik untuk terus menyokong saya dan terus support lah. Saya akan buat yang terbaik untuk Malaysia, insyaAllah. Pertama sekali, saya nak mengucapkan terima kasih kepada sponsor, antaranya baju saya ni daripada Suit Millennial. Ya, tolong saya keliling, family, Mua, all that, my trainer, adik-beradik, kawan-kawan yang sentiasa menyokong. Saya sangat berterima kasih semua orang. Ya, that's all. Terima kasih kepada semua yang support saya. Terima kasih sangat-sangat. Wow, congratulations for both of you, Afiq and also Hafizi. So best of luck to you and represent our beloved country in Man of the World and also Mr. International. So again, bye-bye.